ekipa, ovo je Mateja. Ovo je Dominik. Dobrodošli u specijalnu epizodu Orion Piro Showa u kojoj ćemo vam predstaviti napokon naš dugo iščekivani Orion letak. Imamo jednog specijalnog gosta danas Kojeg znate od prošle godine i svi ste ga željno iščekivali, a to je naš Janko. Ti ste piromani. Di si Pajdo? Dobre majice. Hvala. Sad da vam pokažem letak i nove proizvode koje imamo, akcijske cijene, sve živo. U Orionu crni petak traje cijelu sezonu, znači odmah na prvoj stranici letka imamo Mega Power Box sa samo 350 kuna. Čekaj, to je 350 kuna? 350 kuna najjači box koji možete. Stvarno piše? Samo 350 kuna, znači nakon toga je Pride Star set raketa. Ogroman set raketa. To su one koje ja volim. Također na akciji za samo 155 kuna. To se isplati kupiti. To se ne da se isplati, to se mora kupiti. Da. I tu je legendarna petarda Magnum Extreme za samo 16,90. Samo? Samo 16 kuna. Da. A na drugoj strani našeg Orion letka Izvoliš. imamo Gladiator 16 šuteva za 40,99. Imamo Mumiju sa 25 šuteva, 59,90. Black Spider 36 šuteva, 79,90. Rio. da, 19 28 šuteva mm box. To je već malo jači kalibar. za 100 kuna. Imamo Turbo Fire 10 izbačaja, 23 kune. Copacabana, box koji već dugo postoji kod nas. Jedan od najprodavanijih. New York treba naglasiti da ovaj box ima 100 izbačaja, a košta samo 219 kuna. I King Arthur, znači box od 49 izbačaja za koliko? 169 samo. Ajde sad da vam pokažem malo jače bokseve. Koje ti imaš? Cezar. A ti imaš Top Secret. 130 izbačaja Cezar, Top Secret, 49 izbačaja za samo 199 kuna, a Cezar nam je samo 599 kuna. Također tu je jedan box sa 200 izbačaja, Magic Show. Ovaj box već ima malo veću neto eksplozivnu smjesu. 590 kuna. 599. Odlazi sa njim. A daj, vrati nam onda nekaj. A ovo? Ovo je već... Compound box. 260 izbačaja. Ovo je već čitav vatrom. Ovo se isplati pucati. Od ovoga nema dalje. To je to. I ovo je... Nije 200, nego 999 kuna. 999 kuna. Box sa najviše izbačaja na tržištu, 434 pucnja. Najjači box sa najviše izbačaja. Isuse Bože. Tu su kile i kile baruta unutra. I košta samo 1499 kuna. Sa vatrometom. Da, taj vatromet, to nije ništa. I normalno tu imamo brenere. Da. Naše brenere sa kojima morate paliti ove bokseve. Znači, palite sa njima na vjetru, na kiši, ne gase se. Znači, idealni za sve vremenske uvjete. Također imamo i šalice. Šalice iz kojih ja pijem svako jutro. I ja isto. Bravo. A brenere morate imati, nemojte čekati, još ih je malo ostalo. Svi su kod mene. To je ono malo
malo nježnijih ruku, tako dalje, on može paliti i sa upaljačem. A sad petarde. Piratice već od samo 5 kuna. Baby Magnum, ovu petardu smo testirali prošle godine, mala petarda, ali roka. Koliko košta Baby Magnum? Ovo je 3,90. 3,90 samo Baby Magnum. Samo. Shock Extreme. Znači Shock nam je petarda sa bljeskom, svi ste upoznati sa Shockom. Shock od 29,90. Super pun XL, znači ovu petardu ćemo vam još dodatno i predstaviti. Ovo je petarda... Samo 17,90? Samo 17,90. Imaju 20 komada za 17,90. Bomba. Petarda koju smo također testirali prošle godine, vidjeli ste u našim videima, isto petarda super roka. Dobro izgleda, samo za 8,90. Ajde sad, recite mi što znate o ovoj petardi. Ja znam da dođe 5,90. 5,90? Da. Da. Prošli smo obuku, ovo bi trebali znati da ova petarda je isto bolesna roka. Zolja Extreme, znači Zolja legendarna naša petarda. Nema potrebe nešto dodatno pričati o njoj. Za 27 kuna. 27 kuna, must have ove sezone. Big Bang. 35 kuna. 35 kuna, koliko petardi? Koliko petardi? 40 komada. 40 komada za 35 kuna, isto. Magnum. Magnum Extreme. Znači ovo nam je na Black Friday ponudi za samo 16,90. Pa dođite, kupite. Sad smo došli do redenika, crveni zmaj. Znači, Rafali. 6 kuna. Samo 6 kuna. Zanimljivo. Pa do 10 kuna možeš svakda kupiti. Hellrider, znači još malo veći redenik od 200 komada petardi u lancu, znači ovo zapalite 200 komada petardi odjedno. Mislim, ja obožavam Rafale, zato meni je to ono... Taj je 22 kune. Pakleni lanac. Taj se meni sviđa. I taj je 45 kuna. 500 petardi u redeniku. 500 petardi u redeniku. Samo 45 kuna. Commandos Extreme. Commandos petarda koja svojim izgledom podsjeća na vojni dinamit. Za 29,90. TNT, isto legendarna petarda. Dinamit Extreme. Jedna od naših najboljih i najjačih petardi. Meni je to jedna od najdražih petarda, zato zbilja podsjeća me na dinamita. Taki puca. Ima ih 20 komada za samo 29 kuna. Zeus Extreme, da. Za 39 kuna. Za 39 kuna? Da. To je moje. Nemoj nam to ukrast. Grom, ovo je isto moje. Grom samo za 39 kuna, sigurno ste ga svi od vas već pucali. Vi koji ste upoznati sa Orionovim petardama. Imamo. Ne, nema za... Nema. To je moje. Vidite ovu kutiju. Koliko nam je super top? 12,90. Meni najdraža petarda, super. 10 komada u kutiji i dosta moćne petarde. Kobra. A ne znam, da moram birati između super topa ili kobre... Ja bi kobru. Ja bi oba dvoje. Mislim da su... Oboje! Da. Kobra je samo 14,90. Crna udovica, petarda sa bljeskom. Ne znam što reći o ovoj petardi, osim da... Treba ju kupiti i probati. Za samo 15,90. Ne, mislim, oni znaju već, upoznati su sa crnom udovicom, vidjeli su to i prošle godine. I to je isto također must have ove godine. Vještica? Vještica, znači petarda koja prije pucnja ima crackling efekt.
Isto roka brutalno. Nema potrebe pričati o tome. I vještice 39 kuna. Škorpion. Imamo škorpion. Znači, ja sam po horoskopu škorpion, pa mi se i zato petarda isto sviđa. Bože moj. Za samo 16 kuna možete kupiti taj škorpion. Silver. Znači, petarda koja stane u svaki džep, roka. I to samo za 34 kune. Oho, ame. Da. To je stvar. Ovo je P1 kategorija. Ovo je takozvani zvučni odašiljač. Najjači zvuk koji trenutno možete dobiti na tržištu. Tako Da. Topovski udar. Topovski, to ću ja. Znači, Hammer nam košta samo 29 kuna. A topovski samo 45. To morate kupiti, tu nema uopće govora, to se mora imati. Ovo su detonacije. To je nova inovacija Orion pirotehnike. 5 friendly vatromet. Box koji nema skoro nikakav zvuk. Znači, zbilja je tih box, specijalni efekti, znači može se koristiti blizu kućnih ljubimaca, nećete ih uznemiriti. Tuče rafalno, a ne čuje se, mislim... Jako lijepo efekt. Lijep efekt, nikome ne smeta susjedima. Da, i to za samo 349 kuna. Da. A gdje nam je topovski udar? Brati, gdje je topovski udar? Ja ne znam, nije. Da li ti je jedan Brenner za topovski udar? 2 ili ništa? Jedan onaj upaljač. Nema sad, dosta je. Da, topovski odstaj kod mene. A uzmi si, ja imam Hammera. Ekipa, ja vas napuštam. Kamo odlaziš? Kamo ideš? A pa nemoj nam sve uzeti sad. Ja idem dobro. Ideš. Aha, dolazimo i mi za čas. I sad možemo dalje na naše akcijske proizvode. Idemo na Extreme liniju. X-Fire 16, to je 89,90. X-Fire 20. 20 pucnjeva, znači 99,90. X-Fire 36. 36 pucnjeva, da. Taj je 179,90. Ovo je Titan. Taj ima koliko pucnjeva? 48 pucnjeva. Da, 48 pucnjeva, taj je 449,90. Znaš kao stavlja piše? Jupiter. Da, Jupiter. Jupiter je 319 kuna. Imamo koji? SP 16. 16 pucnjeva. After Midnight. To je novo. I taj je 379 kuna. 68 pucnjeva. Gigant. 99 pucnjeva. I košta samo 599 kuna. Samo. Da. Koliko pucnjeva? Royal Salute, 96 pucnjeva. Da. Za samo 499 kuna. To je isto novo. Ponudi. I idemo na rakete. Setove raketa. Skybuster. Skybuster za 22,90. Samo 22,90. Samo. Da. Taj ću si ja kupiti set. Sky Bomber. Da, taj je 399,90. King Size. King Size Rocket 235 kuna. Da. A to je, imamo Patriot Rocket. To je 29 kuna 90 lipa. 12 raketica. Big Boy. Big Boy. Samo 45 kuna 90. King. Da, King. 14,90, taj je meni najdraži. Za 5,90. Diavolo. I sad rimske svijeće. Rimska svijeća. 20 čuteva za 7 kuna. Jedna je 2 kune. Shooting Star. Shooting Stars, sve su 24, odnosno 2. 8 pucnjeva.
ili jednu možete kupiti za 12,45. Magic Shoot Za 21 kunu ili 3,5 kune po komadu. Od Vulkana na akciji, posebnoj akciji imamo Super St. Helena za 55 kuna. I imamo vezu za 25 kuna. imamo dimove koji dolaze u 5 boja, 89 kuna. Imamo i Red Torch, odnosno bengalski plamen. Novo. Bengal Flash. Tako je, Bengal Flash, Bengal koji Flash. možete kupiti tijekom cijele godine. Piro Party limenku koja košta samo 99 kuna. Koja je puna piro igračaka. Tako je. Za ovo ne smijemo zaboraviti reći cijenu, samo 29 kuna. Ovo je Pyromix Surprise, isto s puno igračaka. I dođe samo 99 kuna. Neon Frisbee koji svijetli u mraku košta 89 kuna. Moram naglasiti, 1.1. popust je od, 50%. tako je, samo odabranim Orion Piro shopovima koji su označeni na 22. i 23. stranici u ovim lecima. Ako su vam se svidjele naše akcije i totalne rasprodaje, majice, brenneri i ostale stvari, Ulice. Lajkajte nas na fejsu Orion Pirotehnika te Orion Events and Shows. nemojte zaboraviti u YouTube lajkati video, komentirati ga i subscribe-ati se. Nemojte zaboraviti i follow na Instagram, Orion Pirotehnika HR i Orion Events and Shows. I sretan kupovina. Bog! Bog!